أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية المحبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Pujian fa Allah subhanahu wa ta'ala serta sinsampurna pagsarang sukul kania. Alhamdulillah mga temangud yari sabin waktu sing kita ni wis nadlo biasin mahapon sin hamis in program sing kita ni amakunin insyaallah amunin sautus syabab. Muna-muna magsarang sukul fukani fa Allah subhanahu wa ta'ala iwan nahmuk guru sing kami to maas a programa ini Banakan Kak Tuan Syekh Jakaria Muhammad Iban sama ahli keluarga niya amin timuko kaniya nagpaon sin programa ini. Iban sa mga katawtay mo ran kumamasa sin kami wayroon nagbati laul yusal in rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kagtabarru mari pakana Allah subhanahu wa ta'ala amin supaya tumutog atau kung mag-continue yung program sing kita niyo. Alhamdulillah, amahaponin insyaallah subhanahu wa ta'ala yarin tayo mahod na to dumhil kato tanuyawon patumtum kawarin al-Quran, sunnah ibn hadith yung sima kaul salafus salih. Insyaallah subhanahu wa ta'ala din magpalugay taong kinabuktay mo sing kami biyanakan Nashmar Sajjay فليتفضل فليتطوب مشكورا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد هو الذي بعثه الله هداية للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الجنة وتحية المحبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna mga maumaas tayo ng hud na mga akam Islam. Itukbalsin kita niyo in sa taod-taod. Pamudji fa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaron na inallahu subhanahu wa ta'ala amuin nagpapanjari sin pitong lapis langit iwan sin pitong lapis lupa. Way makakaus deng hapiapanjari sin Allahu subhanahu wa ta'ala magpapanjari biasin kapapanjari sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Misan papunon in ummat na kauna iwan sin ummat hinapusan. Mag-ison hamaksod mag-ison in ummat panagnaan iban sin ummat hinapusan magpapanjari biasin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto abutan pa sila ini kamatay katandi sila makahinang biasin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau pun inbiat to parakala wat malengkan in hayop atawakan hayop siwi-siwi biya na sin hilam atawakan pikot
maig sa jareng kaniya in pikpiksin siya, mag-ison min ummat panagnani bansin ummat hinapusan, maksud hamaksud ibutang sadya magbalik in pikpiksin pikot yaon, tanto di sila makakaos biidnillah. But malengkan in makakaos amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan, kikilahisin tiaf manusya, nagpapanjari Tuhan sa bunal. Intanda niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulun Allah. Pamungan o Muhammad, apabila mo sila asubuhon in manusya, bang hisyuin nagpapanjari sin pitong lapis, iwan sin pitong lapis lupa. Sambong nila Allah. Kikilasin tiap manusya, in Allah Ta'ala siya intuhan tunggal. Siya intuhan sa bunal. Damik yan, itukbal na tuin pagsyarang sukol ha mga ni'mat, amuin ni'mat dihil sin Allah Ta'ala rindi kato amu hindi tayo maitong. Ni'mat hikaisa deng ha mga ni'mat amo na in ni'mat kabuhi alhamdulillah yari ka tayo piawat hawak to ini. Amuin waktu hasupaya mausal nato papag-ibadatan, papagtumtuman hasupaya mahasil tanyo in ridak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan, hitukbal namin pagsyarang sukul hahambok guro sin kami, mudir sin ma'ad muro al-islami biyanakan patuan muhaymin syakili, murah-murahan pahabaon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan sin siya. Damit yan, amuin guro namo, puro hamahad moro amuin nagpaon sin parakala ini amuin way nagbati ilawol magpasampayan sin aka nga Islam. Mura-murahan tiyong basan kaniya sin Allah Ta'ala in kakahinang niya dunya akhirat tungbas pamarayaw. Biyanakan pa Tuhan Zakaria Muhammad. Damik ka na hambuk tay manghud sin kami amuin way nakahadir adlaw ini. Biyanakan kantuan Ali Jumaani. Mura-murahan makaasawa siya sin bawa ipapata kaniya. Amu ini karayaw kaniya dunya akhirat. Biyawon mga maumaas tay manghud na muha kami Islam. Innapi sin kami mawdu' atawa kan topic haadlaw ini insyaallah. Amu in parakala pangasubo. Pangasubo patiap-tiap manusia. Pangasubo patiap-tiap manusia. In makaingat sin pangasubo ini amurain mga sila in taakal amuin yusa nila nak kanila papagtaat pa Allah sila ra ini in makajawab bang hisyu sila in pangasubo amo na inti kita sin kamo ha screen sin TV sin kamo kaina atawa kan ha screen sin laptop sin cellphone sin kamo amo na in pangasubo hisyu ko type hisyu ko biya na sin sambat sin ako in pangasubo ini kamatauran mo, kamatauran din habang sa manusya, di nila kahingatan bang hisyo sila. Bukunin maksud sin pangasuin ni bang hisyo kaw, hisyuingan mo, uning kawasa mo di hadun niya bukun. Sumakawa, insyaallah, ingaton tanyo bang unuin maksud sin pangasuin ni. Ikaisa jawab, hapangasuo hisyo kaw, nasabot hapotay, lil musafirin fakat, long niya, anta abdun min ibadillah. Bukon natin pangasuwisyonan mo. Sumakawa, talia mo maastay mangud ko kami Islam. Long sin nagta'rif sin kutayb, anta abdun min ibadillah. Ikaw na yan hinhambo ipon deng haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon hatin pangasuwisyonan mo. Urin darajat mo rin diha dunya, hisyo ko rin diha dunya. Sumakawa, ikaw inhambuok ipon deng ha mga ipon sin Allah. Tumtuma maumaas tay manghud na muhaa kami Islam. In ipon hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam darak daakon may halka. Uno-uno inhidak kanila sin boss nila akaron nila. Biat tuin manus siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdun ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adi pa mamarahirin dito. Khalaqakallahu min turab. Na, piapanjari kau sin Allah subhanahu wa ta'ala deng halupa.
deng halupa. In lupa hajaman sin kita niyo paggigikan sin kita niyo tanda way halupa. Wa tadfin ba'da mautika fit turab. Damikyan apuas ko piapanjari sinallahu ta'ala deng halupa. Tumtum makuhulon dako sinallahu ta'ala deng halupa. Mapuas ko piapanjari sinallahu ta'ala deng halupa. Kuhulon dako sinallahu ta'ala deng halupa. Pila nasadja in kamaasan katautay manguran sin kita niyo piyubol nagbalik halupa. Khalaqakallahu min turab long sinallahu subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idha antum bashar tantashirun. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala deng ha mga ayat katanda-tandaan sinallahu subhanahu wa ta'ala infiya panjariko lil mukhatab mon pamanusya infiya panjariko o pamanusya deng halupa. Khalaqakallahu min turab ya panjariko sinallahu ta'ala deng halupa. Thumma idha antum bashar mahuli na hinang ko hambuk manusya tantashiro ng pakutimaod. Na mumaas tay manghud na mo haa kami Islam. Pagkaini ko piapanjari ko sinallahu ta'ala deng halupa punuin na hinang sawab ti makabur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipon ko sinallahu ta'ala piapanjari ko sinallahu ta'ala deng halupa unuin na hinang tiranan kaya paggangkay mo magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin na hinang sawab sinikaw ti makabur ko pa Allah. Mengkanin karya sali sinikaw piapanjari ko deng halupa mahuli hikubol da ko deng halupa. Watadfin ba'da mautika fit turab. Law sinallahu subhanahu wa ta'ala minha khalaqanakum. Nasabot hakitab tafsir Ibn Kathir rahimahullah ay minal ardi mabda'ukum fa inna abakum makhlukun fit turab ay deng hati deng halupa in panagnaan kapapanjari sin kamu sabon nalto dini Adam alaihi salam ama niyo makhlukun fit turab piapanjari sin Allah ta'ala deng halupa. So unuin na hinang sawab ti makabur ko fa Allah. Tumtum akonsum ko nisa ikuwal da ko mon palupa. Wa fiha nu'idukum damikyan. Wa fiha nu'idukum din doon day sab ko hibalik halupa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Damikyan din doon day sab ko halupa pawaon magminsan. Apuas ko piapanjari sinallahu ta'ala deng halupa mahuli hikubol ko deng halupa mahuli pakaon ko sinallahu ta'ala deng doon halupa. Anta abdun min ibadillah khalaqakallahu min turab wa tadfin ba'da mautika fit turabi ka isa. Ikamarwan niya mga mumaas tay manghud na muhaa kami Islam. Anta alladhi khalaqakallahu li'ibadati. Ingat abang hisyo kaw. Dong sin nagtalib sin kutayb lil musafirin fakatingan. Ikaw na yan yung piapanjari sinallahu ta'ala hamaksun mag-ibadat marikaniya. Hamaksun mag-ibadat mattukaniya. Wa ikaw piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala hamaksun mo magpatawad sin alta. Maglami-lami rin di hadunya bat malingkan. Hafarman sinallah. Akon memorize sin kita niyo katan. Sumagawa in ayat ini way tanyo kaya bagbukan kamatauran din kato tanyo way nakabagbuk. Long sinallahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ko piapanjari in bangsa jini wan sin bangsa manusia bat malingkan in magtag-ipon marikan. Piapanjari sinallahu ta'ala in pitong lapis langit sabab mo. Piapanjari sinallahu ta'ala in pitong lapis lupa sabab mo. Ahadith qudsi long sinallahu ta'ala khalaqtu kulla shay' li ajlik. Piapanjari ko in tiap-tiap deng ha pitong lapis langit iban sin pitong lapis lupa maksud mo manusia. Sumakawa long sinallahu ta'ala ahadith qudsi khalaqtuka li ajlik. Long sinallahu ta'ala hapag ka piapanjari ko in pitong lapis iwan sin pitong lapis lupa hamaksud mo tumtuma
tumtuma piapanjari ta isab kaw nga sabab. Ay maksud mag-ibadat tumunay sin ibadat fa Allah. Bukon yung kiyari sin kita niyo fa dunya maglangilan. Anta alladhi khalaqaka Allahu li'ibadatihi karwa. Inhikato niya mga mumaas tay manghud na muhawam Islam. Anta alladhi ma bika min ni'matin fa min Allah. Ikaw na yan. Inkiyarihilan kaya hanog haraan sin ni'mat dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat apabila in ni'mat ini itong bistahon sin kita nyo dumadlaw di na tumaitong. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqun ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ya ayyuhan nas, o kamu bangsa manusia, udhkuru ni'matallahi alaykum. Nasabot hakitab Jami'ul Bayan panapsir Imam At-Tabari rahimahullah. Udhkuru ni'matallahi alaykum ay tumtumaniyo in ni'mat kaya hanughara sinallahu subhanahu wa ta'ala rin kaniyo. Hal min khaliqun ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wafakkiru, panalik-talik kamu. Panzuru, aturan niyo. Aun kadukaing nagfafanjari. Apitong lapis langit iban sin pitong lapis lupa. Amo inang ririjiki patiap-tiap manusia. Aun, why? Amo yatin Allah Ta'ala. Piafanjari ko sin Allah Ta'ala ring halupa way halwa. Subhanallah, in pang mulia kay mo sin Allah Ta'ala. Isan ko piapanjari ring halupa. Tanda sin kalakbuan sin ikaw dihilan pa ko ni'mat sin Allah. So unuin na hinang sabab umaas tayo mangunna wa aram Islam. Unuin na hinang sabab may tako tumakabur fa Allah Ta'ala di ko mag-ibadat kaniya. In pagtumtum sin ni'mat hambuk ini ikadawhat sin rida atawakan lasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambuk ini para sababam lumasakay mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Longhi Sulaiman al-Wasiti nasabot ang kitab sifatus saffa. Long niya dhikrun ni'mah yurithul hubba lillahi azza wa jalla. In pagtumtum mo sin ni'mat sin Allah, in ni'mat pangatod. Apabila in ni'mat pangatod diusal mo pakabayaan sin Allah ta'ala mahinang siya sabab ikalasakay. Mahinang siya sabab, ikatumtum mo, ang ni'mat sin Allah Ta'ala dahil hasabet to lumasa ko pa Allah, lumasa in Allah Ta'ala. Usalon mo in ni'mat sin Allah Ta'ala, piandakan niya, mahinang sabab. Ikalasa kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ni'mat sa lago-lago, amuin piyahil-pahil. Amuin way kaya bugbukan sin manus siya, amuin piyasaran sin manus sa in ni'mat ini sa lago-lago amo na in ni'mat pangatayan. In ni'mat pangatayan, siya na ini in ni'mat sa lago-lago dihil sin Allah, bius sin Allah Ta'ala mon pamanus siya. Sawabin pangatayan, siya na ini inlilingon sin Allah Ta'ala rendi ha dunya sampay paadlaw akhirat. Bukon inlilingon kay mo in bayhug mo. Bukon inlilingon kay mo in pamaranan sin ikaw in pangalta sin ikaw pat maling ka inlilingon sin Allah Ta'ala mo in ni'mat pangatayan. Ni'mat pangatayan dihil sin Allah. Apabila in ni'mat ini kumangi sambil ginawabaran sin ikaw kumangi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb.
Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon kaon haginhawa baran sin manusya mutga kumpul dugo kumpul nakukumpul indugo nakukumpul ini apabila siya sudumayo apabila indugo nakukumpul ini rendoon haginhawa baran sin manusya apabila siya dumayaw inanggaw tabaran wa idha fasadat apabila isab kumangi fasadal jasadu kullu kumangi inkatan ginhawa baran ala wahiyal qalb amuna in pag-iyanon pangatayan nalilay sin hambuk burusin kita niyo halimaway in pag-iyanon qalb pangatayan bukon kalong niya in pangatayan na bahagi pato bukon ka in pangatayan na bahagi patong kabahagi Dilingon sin kita niyo banghaw no timub to bin pangatayan banghaw no timub to bin pangatayan sin kita niyo banghaw no jumlahan in pangatayan tayo nakalamod kalbos salim ka kalbol mayyit atawakan al kalbol mayyit damit ka ni pangatayan ni'mat pangatayan sambatan sinako kaya na siya na ini indilingon sin Allah Ta'ala na hindi hadunya sambil paadlaw akhirat Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala di niya lilingon aturun indayaw pamaranan sin kamo wala ila suwarikum na sambil hati indayaw tagbus amin ni'mat dihil sin Allah Ta'ala kay mo di niya ralilingon ni'mat tagbus amuna ini hinang sabab mulya ko sin Allah Ta'ala hadarat niya Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad karramna bani Adam suratul Isra ila akhiril ayat Nung sin kaulamaan nasabot hakita bi Ibn Kathir rahimahullah Myulyain anak hapo Adam sin Allah subhanahu wa ta'ala bil aql asabab sin akal pikilan iwan sin dayaw tabbos sin ikaw bihusnis surah asabab sin dayaw sin tabbos sin ikaw myulya ko sin Allah ta'ala sumakawa hakahalan niya to bukon niya to yung lilingon sin Allah ta'ala amuna in pangatayan way makaingat Batmalengkan amura in tagdapo sin siya Iban sin Allah subhanahu wa ta'ala Yan Ikaw na yan in kiarihilan ni'mat sin Allah ta'ala sa lagbo-lagbo Pakain mo pa kayo in ni'mat sin Allah ta'ala yan Tumakad pa kauhadlaw akhirat Tumakad pa kauhaad lo akhirat bang kawasuhon sin Allah Ta'ala bang yun umuin ni'mat yan magbiso-biso ko tumakad pa kauhaad lo akhirat dumatong ito kayo inhi ka upat jawab hapangasugo hisyo ko antal ladhi fakiru ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid ikaw na yan in manusya miskin ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala miskin ko pahadarat sin Allah ta'ala in Allah ta'ala siya in sangat dayahan hakatan dayahan long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah o kamu bang sa manusya in kamu yan fuqara ila Allah. Damik yan nasabot hakitab Jami'ul Bayani Imam At-Tabari hapanapsir nasin ayat ini. Long niya, ya ayyuhan nas. Antum ulul hajat. In kamu yan mga tao barhajat. Wal faqiru ila rabbikum. Bukun hat kamu barhajat pat malingkan. Miskin kamu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala miskin pa ko di pa ko mag-ibadat pa Allah
Uno na yung sungan sinikaw. Miskin pa ko, magtakabur pa ko, fa Allah, di ko mag-ibadat, kanyaw nin sungan mo. Miskin ka tumtuma, no maas tayo ng na mga akam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala siya hindayan. In ka miskin, siya na ini in panagnaan panandasin Allah ta'ala maun paipon niya in ka miskin. In tanda niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan sin kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamataoran din kanila. Taong miskin. Sumakawa, nakapagang baha hapag ibadat pa Allah ta'ala in ka miskin siya sila. Why? Why sumakawa ini ko mumaas tayo manghud ko akam Islam. Miskin na ko, unin nakapagang kay mo pa Allah ta'ala, unin nakapagang kay mo, di ko mag-ibadat pa Allah ta'ala. Tumtuma, intiap-tiap manos siya rin diha dunya miskin. Barhajat pa Allah. Tanda, bangkit tabangin ng buhok, manos siya dayahan, makawa niya sa dunya. Sumakawa, dahil katag na, lokay ko buhi, way pa ako nakarungog nakawa nin, way pa ako nakarungog nagkaptang manos siya nakawa nin dunya. Intandain siya barhajat. Damit kanin ka miskin. Siya na ini inpiya pa ngayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patayon siya rin doon haka miskin. Patayon siya rin doon haka miskin. Papanjarihon siya rin doon haka miskin. Damit ken papagpunon siya sin Allah ta'ala at mahuli rin doon hatumpukan sin tao miskin. Niya kamiskin. Sa lago-lago panandas idihil sin Allah ta'ala haidun niya barina. Kamiskin. Anta alladhi faqiru ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ikaupat. Inhi kalima niya mga mumaas tay manghud na muhaa ka Islam. Anta alladhi karramaka Allah ala jami'il makhluqat bil aql. Yapan dari ko sin Allah ta'ala ding halupa. Ihilan pa ko ni'mat sin Allah ta'ala. Ni'mat sa lagko-lagko, ni'mat sa lagko-lagko ang mga ni'mat pangatayan. Sumakawa, misan ko piyapan dari sin Allah ta'ala din halupa tuntum. Anta alladhi karramaka Allah ala jami'il makhluqat. Allahu Akbar. Piyapan dari na ko sin Allah ta'ala din halupa sumakawa. Ikaw na yan inmulya sin Allah ta'ala hakatan piyapan dari niya makhlukat niya. Allahu Akbar. Piyapan dari ko rin halupa. Sumakawa mulya ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dong sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot sin ako ayat kaina. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnakum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Mattan nung sinallahu ta'ala piyapan jari namo ay miyumulya mattan mulya namo in anak hapo Adam. Dirit jika pa ko sinallahu ta'ala dengan rijik inarayo. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Mulya ko sinallahu subhanahu wa ta'ala hakatan makhlukat. Nasabot hakitab di Ibn Kathir. Bisababil aql wa husni surah. Asawab sin akal pikilan sin ikaw. Ilan sin dayo tagos sin ikaw. Piyapan jari ko sinallahu ta'ala. Bangsa manusya ring halupa mulya ko sinallahu ta'ala asawab sin akal sin ikaw. Inakal pikilan sin ikaw mga mumaas tayo namod na maaakam Islam. Dihilingi kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala asupaya mapinig in binatang iban sin manusya. Asupaya mapinig in binatang iban sin manusya. Sumakawa ang mga sila manusya way nila yo sa linakal pikilan nila papagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sila sa pantong binatang. Mayta.
Sebab in binatang in karya sali na wayakkal. In binatang in karya sali wayakkal. Ini ko manusya. Ikaw nag-ibadat po Allah Ta'ala. Insusungan mo yan. Lupa. Ikuwal ko rin doon halupa. Sumakawat. Di mo salon nakkal pikilan sinikaw mag-ibadat po Allah. Labi pa kau habinatang. Labi pa ingi mo rin habinatang. Gihil kay mo sinallahu ta'ala. Inakkal pikilan. Asupaya mapinig mo in mangi iban sin marayaw. Asupaya mapinig sinikaw in mangi iban sin marayaw. Asupaya mapikil mo in kabasaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumakawa kamatauran din habang sa manusya. Yanog arahan sin ni'mat iniway niya yusal pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sinsambat sina kulawi sila din habinatang. Ni'mat akkal. Kulang maglawi hajaman sin kita ni biyaun kulang na inhalol akkal. In akkal dihil kanila ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nila yusal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyuwahain pag-iyanong tao taka-akkal. Amuin mapanday mag-business. Amuin mapanday mag-bisara. Amuin tao malasig. Amo baha, ito yung pagyanon taka-akkal. Daw sin kaulamaan. Innamal aqil man yakhafu Allah azza wa jalla. In pag-iyanon taka-akkal. In pag-iyanon tao taka-akkal. Amuin dihilan siya ni'mat sin Allah. Akkal yusal ni nakkal pikilan sin siya papagtaat pa Allah. Sabon na tuhod tao taka-akkal. Amo na isiyo-siyo in nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon bima na saukat ko dayahan. Saukat ko mapanday mag-business. Ikaw na yung tao taka-akkal. Bukon bima na sokat na malasigin pamaranan sinikaw, ikaw na intaw taka-akkal. Sumakawa intaw taka-akkal ang sin kaulamaan, isyusuin nagmamagawa po Allah subhanahu wa ta'ala. Bang taniyo di usalun nakkal pikilan sin kita niyo. Magtali kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto-tanto konsumpo ni sa hitilak po kita niyo paabil na kajahanam. Tanto-tanto konsumpo nisa. Itilakbo kita niyo sin Allah Ta'ala. Maapinar ka jahannam. Waliyatu billah. Dihilan ko sin Allah Ta'ala akkal pikilan. Kaya nasinsambat sin ako asupaya ko mapinigin ikaw asupaya mapinigin manusya dengan binatang dengan binatang. Kamatauran manusya biyahon. Misan pa in kaunan sin iinuman niyaon makahihilo na rin kanila inumun pa. Intanda, intaw biyat tuwayakkal. On akkal, sa wayo sa pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maumaas tayo mangod na mga Islam. In pangasubo, yasin kita niyo kain ha, screen, sin TV, sin laptop, sin cellphone, sin kamo, hisyo ko, inyat to, pagpasayo, ha mga sila, manus siya, di nila kaingatan, hisyo sila rin diha doon. Amo hindi nila kaingatan bang isyu sila. Indaran niya alok, in pagdunya, in pagbusiness, di nila misan kaingatan bang isyu sila. Mura-murahan, mga maumaas tayo manghod na mo haa ka Islam. In patumtum sin kami kiyawa na mo ring ha-Quran, iban sin hadith, iban sin akwalus salaf. Mura-murahan, mga maumaas tayo manghod na mo haa ka Islam. In mga yato magmumpa at kato tanyo katan, ding naman dagpak dunya, ding naman ang dunya, dagpak paadlaw akhirat. Mahuli, mamait kami, halapal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ito na diungog. Ito na diungog ingkapta nga sinubok tayo mangod. Patumtum pagpasayo mga sila nalilikap tungod hamaksod atau kan tungod hasiyo siya amin diha dunya
Iwan si makamaksuran mi tak sa papanjay sin Allah Subhanahu wa taala di dunya. Iwan nalilay sin siya insuway in aunun natin ginhawabaran nato dengan mga ipon sin Allah Subhanahu wa taala marum adlaw madlaw indum dengan mankusukukan niya. Sin ni'mat amin diri kato. Muna-muna sabot sin kanikmat-nikmatan murah-murahan niya mamanyatakan kato tani magmufaat dunya akhirat. Muna-muna matay manghud. Hari na mo pa makakataman in bisara na mo mga kami kamapan bango mga ilalawan sing kami wala na imamu ando kawim mapatutong paamong kana in kami ni murid lagi-lagi nag-anad-anad murah-murahan magmumpat kamu ibang kanyo wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.